clear tu te in zavain chibai le vek ule kan channel in lo clear thina kan lo me US election boruak thukal zel chanchin tlang pui chu in revekin kan ringa tunlaya battleground state lama mail ballot fraudulent satam thute Trump team te malak na witness te po thutiam na nen ngata thilom dan an soi chuate toy fel devin kanan chuklor dun dunanga Trump team te malak na kal zel hi thilbei sei om takani dan kan ngai kha ho phot don nia ti chuan Trump tan mi lo tu ni oma kan ngai te thuziak po clear tu te thil clear dan ti bengwar tu tan hrim kan chuat chong le bokang The Michigan State Oversight Committee Senator Ed McBroom chairman na noya TCF Center noya absentee ballot share ni dan chungchang witness ten an thil mu dan anan soi tak mai chu mak takani Detroit vote share na thil fel hlela om ti ring hlel tu mi zarual vel zetin affidavits thil fel lawan mu ti witness an theluta heng zinga an tarlan langsar deuh te chu ballot voitam tak share non na te kalphung voitam tak zom lo te observer ten vote share an mu theilo na voiduai lo block an ni dan te zanrai to taka po motor khoye molaya tanga ballot tam tham tak tlai to tak maya anon phur thu ti vel te atam mai claim te tak kanan tar lang kherange postal subcontractor Jesse Morganan October ni somni khan completed mail-in ballot noi khat singli le sangli atanga noi ni singret le sangret inkar vel zet mai New York atanga Lancaster Pennsylvania phut khen to chu abo le mak ti asoya postal worker tho Traverse City Michigan Coriopolis Pennsylvania Erie Pennsylvania le Elkins Park Pennsylvania mi te chuan postal service ten ballots and backdate paka Trump mail a chuan undeliverable bulk business mail ti an tar bik ti an soyani postal subcontractor Nathan Peace chuan postal worker pahnih te Wisconsin USPS ballot noi khat zet chu November nilia thleng angin backdate turin a hril ti soi computer expert Gregory Stenstrom Pennsylvania mi chuan vote share na Dominion machine le local election official ten election kalphung bo chia in computer an khoi chingpen ti soi the Amistad project anti mai Dominion voting machine fair lo zia independent investigation neyin voting and voter registration fair lo na battleground state tam taka an kalpui meka he project hi FBI in an chui chiang mek bokani state tam takin fraud ballot le voter registration fellow tam tak om chungin Joe Biden hi du sak takin uncertified lui antiani whistleblowers ten an phau chua tam tak chu Democrat state a big election officials ten election result adang lam theinan ballot le campaign mail an khoi chingpen na sa hle alo ni chu whistleblower ten Democrats hoven ballots an kuta omnan an chet thu le fraudulent ballots om thei tur po yan ti lo thu an soibok duty ten voting machine an khoi buai ba ka ballots driver ten an phur seal te an duin an phela state ranga USPS workers ten election influence tumin an chena sa hle ti hriat ani bok absentee ballot tam tak deliver to abo bok ti chuan media housing apo in beina hi akal na takhop mai Project Veritas founder James O'Keefe chuan kha enge mozat CNN president Jeff Sessions editorial meeting a staff te anti-Trump bias tura ati na voice record ape chuak ta a Project Veritas founder James O'Keefe hi conservative ni in audio clips sa hian CNN network bias zia alang chiang hle ni na soi zakar ne na chuan an political bias zia a pholang don ti video in a share masave seta ti chuan thani chung zet zakar le a hoten ni tina zingdar kwa editorial meeting an nei alo ngai thak thin thatta ka lo record an share tamai chu bompuak ang lawani CNN lam chuan dan paljut na satakani thule hremna lian takatlin thu an soya mase O'Keefe chuan CNN ho vo na hi an ngai poimo lo khopa kan dan lam hremi te soidan chuan Jeff Zakar hian ata sowa azak hle le nu an ti kha ati du lik fangani
okay fi hian CNN daily meetings record chu December advent calendar ti ming choi tirin a chhuah zel don ani oma kan election thu boy hi ala boy zual zel don ang hle mai Attorney General William Barron Tholeni Khan Justice Department in 2020 presidential election a voter fraud omma se election result ti danglam tur khop thilian thaman mulo ti apuang ani oma Barra chuan US attorney le FBI agent ten voter fraud om ti anton na ang chui ma sela election result soi danglam tur khop thil danglam kan mulove ti in asoi chowa angai thayang chu diktak chuan ani po hian thil danglam om lo chu tingam lo aniang the Trump campaign team Rudy Giuliani le Trump lawyer Jenna Ellis ten Barra tong kam hian chang let ngala Attorney General hian Department of Justice investigation zong asoi chuak nei nem state paruka tangin fin fian kan lak khoma oma pakhat te man la enfel lei nem voter fraud om nge ti chianan witness ten thu tiam ngatin an soi thlap asin Department of Justice hian witness pakhat te po an la interview lo voting machine pakhat po an la examine hlei nem thudik hai lang turin power po an la mangdu mi lowania Department of Justice hian eng ang thutluk na po siam ma se constitution in aphal chin ang zelin judicial system state legislature lama ma kan la ve zel dona vote ladik zong chiara vote ladik lo zong no la niang Attorney General hian angai dan mai soi ni anti sakani ole Trump team te malak na hi soi se na nilova an tluang zel ti mai la athamai om kan channel clear tu ten min ngai so lek thina chu Trump atling lo tur zong news leng vel kanan chu avele thin hi nia kan soi fowang khan news channel pakhat editorial rong kai ma kan nia wangin le clear tu te kho hoi ti zaw sak rima an riat na ti pun sak hi kan ma clear pakhat ani mewa wangin thuziak tha ne kan riat chu keima ni ngei poina kan pom chia lo poin clear tu te enge mo chen apui thei don ne kan ngai hi chu kanan ti chuak vele mai thina hei hi min lo riat thiam sak kanan be si tak mewa clear tu te nin lo peng war pui ngei po kan be sei kan chana le lo clear thina wangin kan loma lo clear ve zel thin tur po in kan som buka chi u